Uummata Oromooti yoo sabaa xubaanne gaariidha. Dhugaa rabbii fuutee saba uummata miskiina irraan kaa'in. Filannoo aangootiif jechaas rasuulli rabbi karee siin jeesan laali. Nabiyyallaa Muusaan ofirratti simuunna janii Nabiyyallaa Muusaanis deebi'anii Firaa'uunni mootummaa isaatu guddise. Ana tokkicha muuddee uummata kiyyaan gana ga'u gartee gabroomsitee gibiraan akkana godhuun waan hin fakkaanne jeen. Kanaaf sagaluma abaa'oo dho'isuufi akkana godhata Jawaaris egaa dhiiga biraa irratti dhiiga biraa dhangalaasuun Doktara Mararaa kaafaa ofilaa turre. Kaafaa kana osoo jala deemnu cirootti naa waan na qunname. Oromoon kun akkanatti qawweedhaan godhanii ilmaan Oromoodha ram godhan. Bara meeqa unoo paarlaamaa keessa taa'an Doktara Maraaraan waan tokko hin fidani qaban. Meeqatu dhume? Mirga kan ko ummanni dirree dhawaatti Hararitti akkasitti kaafaa hojeebee mirga isaatiif maa bahuu dadhabeedha. Mirga isaatiif silaa bee mootummaa seeraan gaafatee milkaa'e. Ibidda firratti qabsiisuu dhiisi. Kalaas. Waboo Wallagga keessa jira jechuus dhiisi. Waboo bakka jiru. Kanaaf dhugaadha. Dammaqi beekumsa siimuu si hayyaman gaafadhu. Oromoo hayyaman gaafadhu beekumsa haasa'uuf. Nam tokko hayyaman gaafadhu. Abbaa fedhe hayyaman gaafadhu. Mirga uummata Oromoo haasa'uudha. Hooggantoota Oromoo hayyaman gaafadhu. Naan kenna. Gara tokkoon ammaas kanaas seef godhi shanyii mootii. على جماسا أنا تسجلك يان يا عمر حسن البشير يا شمس السودان أنت أسد من أسرح هذا الزمان كجئني هوسبيتال لسون أكا عمر حسن البشير مميت منستير السودان أكا جمتي جار مغافسا بالما أمباسادر لي أبدو إمباسي توبيا كيزتي وسوي سانجراني بالما ناف قلنجا چوكوتي بيا قوتو تبيك أبا دولاتي سبيكو Osoon keeyyatatti hin seenin dura. Fixachiisi. Ammas gaafa teleetoonii jimmaan gartee jijjiiruu qabna jenne koonsartiidhaaf achi dhaqee miliyoona 4 anatu kenne. Gaafa sani gama aara gana badhaasan Suudaan. Suudaan yeroo lama dhaqee jechuukooti. Koonsartii ijoollee keenya ka jimmatu nageesse. Koonsartii yeroo jalqabaati. Sanuu dirqamaan abbaan duulaas keessatti wanta gootu jeni namanatti ajajanii nageessan didee baqadhee isaan tu nageessaa jee yeroo matakkatti dubartii fudhanitti ergan achi dhaqee biyya kan kooti waan hojjedhu qabuuf miliyoona 4 dachii tan Suudaan kana hunda garagalchee yaa Umar Hassan al-Bashir yaa Shamsa Suudaan anta asadu min asraa zaman perfect dhugaadha akkan kana goone kana jenne Rabbiin akkas faqaba sagaleen kan ko. Sagaleen kan ko ummanni kiyyoo beelee ka gabroomullee gabrummaa keessaa akka baasu Rabbiin kiyya kana Nabii Daawititti isa godheedha. Perfect. Isa qawwee hin qabne harka qullaa iyyuu dhiisi. Isa kaan mujiza Rabbii qaba. Ammas hiika qaba kaydum hin jiru walaloon kan koo keessa hin jiru ammas ka Rabbiin qabne hin jiru. Waan inni siin walaloo sanuu baradhu. Dura. Hariyyoon asiin baatee kaatee ka'u usteetum shibala guurrattee iyyuu miti. Namni akkaataatti jiru. Dhugaadha. Miliyoona 4 gumaacheera jimmaaf.
Hedduu Oromiyaa keessa hunda yoo himuu barbaade akkasii jechuu kooti. Hospitaala sanii ijaarsiitiin jira kunis seenaa kooti. Seef godhe. Kana been nutuu mataa qaqqabannee yaana jechuu keenya. Zarraaf hin jennu jechuu keenya. Yoo gabrummaa keessatti argine. Waan amma isinarra hooggantoonni keessan simannaa fi marri hojii kanaan kalee isa waggaa meeqa dura kudhan duraan dabarsee deema. Kana fixadde kana keessan jiru. Dantaan alam. ታሪኮችና ገጠመኞች የሚቀርቡበት እንዴት ናችሁ? akkuma rasuulli dhufuu isaa hime ተከታታዮች እንደተለመደው ዛሬም እጅግ በጣም isiniif gaariidha akka Ahmad Naggaashiiti ammaaf isin Oromoodhaaf gaariin isa. እንግዲህ ይህ ታሪክ ከመቶ ዓመት በፊት የተነገረ ትንቢት ነው። ሼህ ሁሴን ጅብሪል ያው ብዙ ሰው ያውቃቸዋል። ከ200 ዓመት በፊት ለገበድ ዋብይራ አከምት ብላችሁ ትንሽ ድንግር ካላችሁ እሳቸው 200 ዓመት ነው የኖሩት እድሜያቸው ማለት ነው። በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ለገበድ ጭምር የነበሩ ሰው ኦሮሞ ሶስት ጊዜ ያክል ሼብራሂም ቢልሳትስ ኢማመት አለኒ ሱንዲራ ዱበታ ወጋዲ ደብተር ባቆያነ ነከቡል ሰምቦ ኦሮሞ ነካርገት ሚህ ታምራዊ ሰው ለገበድ ስለ ወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ የተናገሩትን ፐርፌክት ሲቪኒ ከገስቦድ እንግዲህ ተከታታዮች አባይቱ እንደ ከንከ ብሎኪን ፍራሲ ኮደ ፉላ ከየ በሬዳ አርኩ እንደንደስ መቼም በያ ሰሞን ያለብን አበሳ አንድ ጅማስ ይነሳ ታሃት ትሆናለች እንደ ሙትሬሳ መልኩ ልጅ ኢያሱን ንግግሩ ሸጋ አህላቁ የረጋ ህልቁ ይወዳል ከቆላ እስከ ደጋ በምስራቅ በደቡብ ባገሩ ሁሉም የሚወደው አንደበተ ጥሩ ሰሜን ይጠላዋል አጀብ ነው ሚስጥሩ ወሎ ተደስቶ ሲደልቅ መረባ ሰሜን አንገራግራ ስትል ወጣ ገባ ይመሽግባታል ዝንጀሮና ሌባ እንደ ልጅ ኢያሱ እንደ ወሎው ልጅ አይኑ አራት አይና ምቀኛ ተገራል እንጂ ምቀኛው ከማጀት ከገዛ መንደሩ ትንሽ አውኩታል አንገዛም ብለው እያንገራገሩ ባይሆን ይቀጠፋል ኡምራቸው ባጭሩ ከ3 ዓመት ኋላ ለዓለም የሚበጅ ይጠናል ወንበሩ ቀልቢያው የኢያሱ ወኔው ያባጀቦ በጠላት ዙሪያውን በሂስድ ተከቦ መስሏቸው ገራገር ደርሰው ሲያስዱ ኢያሱ አይችሉም ሊያዋርዱ አበደና ከኢያሱ ተንደንዱትም ሺህ ቢረማመዱ በሴራ ደንድትበሽ አይነቀንቁትም ሴራ ቢገምዱ ሰማይ ወርዶ ወንበሩን የሰጠው አላህ ነው ዘመኑ ይላል ግጥሙ። ፐርፌክት እንግዲህ ያው ሲቪን ዲዴምስ ለመረዳት የሚያስቸግር አይመስለኝም። ወጋዲ በላማ የጋ ከነጃን ጀቺ ሳንጃኑ እንዲ ራወታበ ወረረብ ይጀከነ ላ ከጂጁላ ላ ሲነሳ ሲያሰው በተናለች እንደ ሙትሬሳ ላል ዋና መራው ወተማጅሩ ጉቱ አራሚ ተቀንጃሜ ኪታባን ጅራ ዳት ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ያ ግሸር ጎናፍ ሸኒሞቲ አበረቱ የቀረበው ትንቢቱ ማለት ደማቂ ኦሮሞ ግጥሙን ምን እንደሚል ማለት ነው። ዋ አከል ኢያሱ ጎረን ሰጎዱ ጅረን መቼም በያ ሰሞን ያለብን አበሳ ጎበዝ ከጅማ አንድ ጀግና ጎበዝ ከጅማ ሲነሳ ትሆናለች እንደ ሙትሬሳ ታትሆናለች እንደ ሙትሬሳ ኢያሱን ንግግሩ ሸጋ መልኩ ልጅ እንጂ ኢያሱ ንግግሩ ሸጋ ህልቁ ይወደዋል ከቆላ እስከ ደጋ በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ባገሩ ሁሉም የሚወደው አንደበተ ጥሩ ሰሜን ይጠላዋል አጀብ ነው ሚስጥሩ ሲደልቅ ወሎ ተደስቶ ሲደልቅ መረባ ሰሜን አንገራግራ ዲደኒ ነፍጠኞታ ትግረን እንደ ልጅ ኢያሱ እንደ ወሎው ልጅ አይኑ አራት